Me ba che fro sen. Me pa cho me de Mary Idrisu. Mary Idrisu. O ye kramoni. Ana akwa asori. Me kwa asori ba papa do ye kramoni. Because wa kramoni asori ni nyina bom. Wo de no Mary na de Idrisu na san ba be tato. Pa cho. Baba pa no pede na do nam. Me pa cho no pede de me nam de. Bi sia ba ma bi. E wo kumase ya Star Junction. Eno ode pasam to mani. Ena meti ase. Menene tnas na me na me han dan e no betena me nchen e na nyinsen bae ti nyinsen bae me ka che ne se o ma me nko na busuafo o de me na echina enti na o de me fun e fle na danfo bi e na me save number enti eche na me fre na danfo no se wa ba me ho na me se na e bra wo ne me nyimo na me ka che se wo mra me onko che me busuafo a wo fa me nko no si sister ne papa ti akura ase wo ye afuo ho no bai obakrom efiada ne wokodwoada na me se bla wa kamate nti nyame ya adoma bla fiada na me fa nkwa ne papa fie na me see you nti da fiada na me sori ahomache na me koye me kwa atebu nti me kodru ho no na wo school na ma break no be farm no de me call papa no na me bo mama ne se nyinsen na me ne oba ne nyem o me kire me a oso o me kire me enti na me anka se metutu me nan aba no eno osi yu maka wate enti emu won no de me call ne sister fie papa ne ye no oso wono de oni ahoden na emom ne sister ene kura bibia enti me nko ne sister no o kire me ne sister na me call enti me call ne sister de ni nyina akoto na ni na ne sister so wate enti me ba no omo ma me 1.5 eno ma mba ire kakra eni asante mo kakra atebu de wan fa bayira ma se ne nka wanko 1.5 ne say 150 cedis if you are table butukuma say satam so na me an ma hra me ho 7 months na fe na me ko 2 weeks to ka se me fa bi nko hospital na me ni bi na me simpa cho mate na me bai me ba kuma se ba ma na ama da o man sani misika so ada ko sisa me wo ye me ko wo ji o mo de me ko fun ase na anye yi e na mo de me ko ji ti ji no mu ko twa me ye me operation enti me da wo nyina me frɛ no ada me wo ye me frɛ no wasi yo wate obeba ti wa ma me fiewura eni omo han dan wo ne be yi me to mbe yi me no me du fie ni 30 minutes na no obopono obo mu na mbie na fiewura ka chem so oba amanya ne hwe ebi a wakoboa no ho waba oba ye ade achi omo makoma no akan 300 cedis amame 300 cedis na chire akoma bi a mabiem Whatwa me na me san no na wadi me no anu wadi okwa adwuma wose adwuma nye edidi mu na me dan ne ta mo so ye na me se ompedan e mame wose miniska e na me ankasa me nante ya na me kokopɛ dodo prapra bi na me kotene to oba e minim se wase san na adwen ti aja oba e me ho ayefe e na ja oba ne be ma me san kwati mako na nyinsen foforo san baaye be ma na onyem ye na wan hwe no a wan kasa fro ka efi kumase e kwa tebubu kwa hwehwe no no wo ya wo ho san ye fe e no san ba back san me be da e na nyinsen to so mienu baaye sata na kwa na nyasen me pa cho sata na ankra no e ye 1 year 2 days na do montem na se sata kwa na wunya be 6 months kwa me pa cho da bi na minyae to asanye mi wie no sa adwane ja me na me ame sa hwa me ho ana me wo ye ti me wo ye 3 wo she me wo ye 3 weeks ana me fa me mani mienu na me call ni sister me call so na ni sister ho na munye ana wo ye se me mla kuma so onye ska obesende me na me semate enti edan ya na ye metimu wo ya be ho no mo no na maame ne ye se edan no oba be ni ye di ama han ti ye mpebi ti media me twen ya na nam san kura ne bobo me sunti no na miniska me de be han dan ti e ma Sunday awie bi kura no obeyi mini ama nyina tugu ye to yi tugu na me frɛ no nam ka kire nse ya yi mini ama to agu eno osi yo wate no wan fi me kwada asole dem na nsa ena sister bi ya no se ade na wo yesa odon kura nketo ho ikwa akwada abonten enti me woda bi wo ho bi anya maje ti sausu pebidi abla na betena sa dan na wonya bia na wokɔ na msiyo ti mi didi mu na me kokonya bie ti ho no me fla ni sister na me bo na mane ni sister me bo na mane nyina achi no
na ni staka se ni nua ne de wa bele no na de meye me hu bia menye me na ma wo me ma me pa me mfa me ma be ma ne de obetima akọwale fofora san wo iti me mfa me ma iti free ho no ma me ne kan sa me frɛ ne bla bo na mane me bo ma na mane no se anya me sister ne wo me na me ne wo ye be sinne be ma ne mfrɛ me o misa asankura ne ho te sei da last week na me se me fly se nti wo Ghana ha na se wa yelan system me fly na no wa fo bisa se hwan ya na me se nti unim number na voice ni so unim o se da bi o ana me se na ekofi mu maame ana o se ani enkola ne ho te se na me se wo bisa so mo ho te se enkola ni di e bisa so mo ho te se enkola ni mienu nyina so di kofi ni kwabna oh okay sa na mo mienu mo de no o se na me se nti wa mama ya bla ma hwe enkola ketwa yi ko 6 years panyini yi ko 7 years anti won fi mi ye wose an mi gua ho boaso me boaboa me na me boa me ho a me ba abeje wo mo na me si yo mate enti de wa me si tete wo achemade abonten so me konsu pa me wo fofore kura no na otu me ensa me dia konsu yo ni na so operation se o ma ye me operation 4 me konsu pa adwuma bia menya bia na me obi ka mebu na buro kura no makobu mota nyina maso abi pai blocks nyina maso abi pai because of nkura ninti efisa me wo kofi ne kwabena me nkai da mati 2 cedi mpo atale asheda atade bia be hye me bia ye dada me ntisi kanta me nkai da mpo amadidi sa me wenam ese a me ma school tade nyina ompa bo nyina omtade kwa mhye ne fie nyina ye basa because of enkwala na wo mo me ma me show mu ninti me sole ahu ma che ne makade wo na me de ko me ko ba me nya wa si di kra ntwa su because of enkwala ninti na me de ato aduane na me de ama omadi me fla obi a wo mfi me fla wa wo mfi nti to aso eti ma Korankye me de na ba se wo mra no me so mu na me hwe enkwala na fi se si ano Doctor Kache me said ye won ya de se metima ye bi because se kan ne dos for mini paduam me so mi nya ahoden enye sa de won na me kan biom me pese me se adwuma se sika wo hokura na ka mi nya container bi si wa ka metima afani ama kakra he de egum na me de adada me ho ahwe nkola no enti womla no me so mi mu na me hu de me ya metima ye de ahwe nkola no enu ntina ma Korankye me de badam be ma ne afra ne sen wodi Musa wodi Musa tena edi sen asa na nyinsan ne ba me pa cho minya be 5 months asa na nyinsan ne ba na wonyem foforo no ka kire ne se nyinsan wo ho me pa cho an wa ya we ti ba ne sen na wotena se 7 months na wonte ne nka wo kwa tebubu kwa hwehwe no se me o ka nyinsan ne ba no ka kire me se ba bi a wo ye adwuma na adwuma ne nye ti wo kwa akra akopɛ adwuma ye no wanya bi asane me na me de ahwɛ me ho na me si yo mate ti se wa nkwa akra ho kwa tebu ho no na eba ne sen na wukohia no Star Junction ho no me pa cho na me ye aduane ho ma wo fie na oba away be ma basalo me me fie no betin na me han dan me chen no betin denti na wo wan ko be ma ne fie me pa cho no so wa tebu bet wa ba kumasi anum sei a wo ye adwuma oba kumasi no oni dan there be wan kire me dan ban kire me dan an wo de ti no sen ka wo hwehwe ba bi a wote ti later na hu sa wonyema a wokɔhwehwɛ no no ɛna wode kɔ atebubu mom but efia wotim okumase de wo ba bi ote da 5 months ni nyina me pa cho ai adentia ɛdan ya no wotim de na ye obi dodo prapra na nipa kro ne beje na ade efiri ho no me hu ba bi a wokɔtena ye biom okay patron okay eti obi anyem wo 7 months wan kasa afroka kumase to atebubu enya kwa aketoa wokɔ ba ya se me wo ye minya 6 months wasan ba ba me ama nyinsan foforo aba de ne siye me ba cho sande oba ya obedada me na de no kan so ya wo se de wa ye no anye ni ye oba me ya hwa akora ne ntimi fa nche no eno a me ba cho an to oba nso no hwa akora no me ba cho no hwe no ne nkoye ena still okwanye me ba cho ade no ama ho ban ade ntia me ba cho ma mo me ho ban na mi bisa se ahobambo no yaye edi amadasani se unya emwa a wo se wo bewo a anasa a wo ntiti mu na nka de abo ho ban that time no kan se opese obo ho ban e no no na mpene anasa wo na ahobambo ne ompe me pa cho wa nka bibia sa an kire me ba sa tam na mi nchi ma me ba na chinti na mi nim se
udi egum emma na nim se udi egu akire nti say na 40 days minya na menim say emoja fi eti e fa se rapture patron awiawo ti minya abosomi nan kra nsa na mehu bosomi nan nsa na hu so wonyem ti ano so de tu nanim de na okan ede tu nanim anka hwe okacha me sese nya bawie me nkwa se no na mekacha se me de nyi se yigo de mempe minti minya sa de no eno so sika kakra bai ba cho sika ma na de na chi no ye wansa ama so obetiare obai ma mpene obai kra na me wona fofo boys bi omo pam no omo pam ni sinsuo ma na job listen ka boys no yemfa ne se boys ni ho nka boys na mpam na nka me na fofo no kra mpene san se me wo ya me na fofo na hwe me tinka na fofo ni wa nka ndi nka se nka abaye ma nka menye sa se o ma yesen omo ya 5 kofi ne kwabena echi no wasan wo 3 aka omo ho pepa cho panyimpa no so ne papa apo na mame ono so apo na ma opo ne ma me 2 years wo ba pani asa na wo hia pepa cho next month 14 no ono anya 15 years ono so esi sen ono de o papa ka che me se won petani e woni fie enti maami jai me ne be ma ni jai ti be ma me ni jai no akra ne koso me kojistika wasi mini bi saa ono so friend sen o de akwasi manu ona ye pani patrai na mienu na aka no so kofi ne kwabna o se ya nya miensa ti aka mienu no so mienu de o mo papa na me ne tisiesie okay na se enkura enum no ne mema miensa na awo te se pani ne de otoso kofi ne kwabna na o mo papa nhwe wo mu te se yemfre de odi kan no so ana me patran ono so friend sen ono de akwasi manu ti ewi akwasi manu a ne ya ba be fre kofi mo papa me patran okay mo fa akwasi manu nto so mame hello aja manu ma che hello Mr. Manu, good morning Papa na ho pacho me wo den na onso nyako pa domboko wini ma baba we be a friend Mary Drusu no wini Mary by the Drusu no kan de ndi oni ma na oni Mary bebre Mary ko wale Mary Mary Drusu se wo yire kura se wo wale ne friend Mary what the can so more dia na che say unya tisi Mary fo ni mu no wan san o aja Mary woni Mary tena ye no wose nyinsen bi bai se akura no wanyini wadu ni mpani fie so na so ehwe ma sika ma akohoma ma bibia ma so obefra kura bi sasa oba ho tesen kura no aye den dientia akọrọ so wọ́n sì ń yẹ́ mi bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sẹ́mi ṣẹ́ ni o máa ń ṣe ní o ẹ̀yẹ́ mi bá according to ọmọ náà ń ṣiṣẹ́ yẹn no èsìrìmfọ́ náà ń ṣiṣẹ́ yẹn no sẹ́mi ṣẹ́ ni o máa ń ṣe ní o ẹ̀yẹ́ mi bá na wọ́n á ṣe kásá adé ẹ̀yẹ́ òde aláwọ̀ di wújú ma papa. me ba cho time ben na Mary kan sa asem ne kire o what kind about 2 years ago Maame Frimpomaa ma no kan sem bi wa wutie me me too she abaya di nyin sene ba ye no na fu pi na nche ne wa wo odi ka di nyin sene ko ma ga bi wa kire ma de friend na asai o di nyin sene ko ma no wo de ko ma na boy ni so wanje ana fifeli wo so ye no na se me na tuna dia me na tuna da dia ani na me ana me so ye kasa asetuna me na ba ntuna se wo yiri ni ko ara se mpuna chiyo wo ye choba wa kire ma de ete jame so data mo no me committee ba na jama ka ko fa ba ko na me dia ya de o mo ba ye no nyinse no me papa mo na jeye o wa ka ka tell me say nyinse no enya me dia o di say me hu dia kwa me fa so na de say enya me dia dia e na say me ni echiri o sa mo ka say nyina o di fiti ai boy ba ko no so ba nyina ni tia be si say be ka me dia no da sawa mo de frame me no eti nyinse na ka sa de to be frank o wa ka so ka tell me say enya me dia odi nyin se na so ba no na fura pie wana ti wonu busa no o ka sa wo bua mami ka sa we sa na ka tiro mempra no baba ye wo se dia no bi mu ye no odi nyin se na ba ye no na fura pie anche e no be wo ye nyin se na de ko ma dai bi na se wo wa kire ma de o so na de e no odi nyin se na ko ma no wana ti wono we dia wo bua papa mimi ba mimi ko a kire ma de enya chemade na misi ya
mini DJ mu nya fa aka ye ba ya be papa ho we na wo se ya asantefo de mu mika empafo ru a se mu de mu se uka kire me se akwa na wo na aka asasem no uka kire akwa me se wo na me de mini nya de se me show san se ya asantefo de ye ni oba wo me ni jaya akwala no oba no wa na fa wa de no wa hwe no anya wo na aka asasem no ana wo na fufu ne ka kire se asama wo ka de enye sa na ye no o ka ne ntie no why Maame kasem bi nkyerɛ ho. Maame kasem bi nkyerɛ. Situation na wo de ba, anya no situation na de ba ho. Na me ba cho aja manu, enya wo situation wo de ba ya wo ba no hwɛ no. Na so ba wo se nya de dia. Na enti wo se nya wo de na se, wo de no na ba betuma. De Ghana ha ye de hwɛ wo se, enu kwa nye Ghana ha kwa ba bi ya ye de hwɛ wo se akwa ya wo de na se nya wo de eye DNA. Etu ka se nya no wo situation wo de ba ya, why situation wo de ba ye. Wo so de wom, wo ka se wo de ba beto wo busuafo anim no. Wo papa mo anye, se wan kwadi a, se nkwa mo nye. Nti wo ka se na nya mimi situation ade ba ya pa kire sen. Hello. Mi bi se wasem. O ka se enya wo situation eno ode ba ya wo pa kire sen. Akwa ni 15 years ni e wo hwe no. Wo se 2 years ago eno ka kire wo se akwa na enya wo ba 13 years ni nyina na hwa akwa no. Maame akwa no since I go hospital ye ni ade nyina me hia ni saa ekosi so o ta akwa na ode ne koye. Wo hwe ni kosi sen. Wo hwe akwa no ta ma be wo hu ni twa ma be wo papa wo. E bi so ni hia na no be say. Wo hwe akwa no ekosi sen. Maame wo maame ka bia. Na mi bi wo se wo hwe akwa na mi bi so say wo hwe ni kosi sen. Akola na me hwe no ana ofa ne ko ode ofa ne ko ne papa mo wo ekura se ma so ma mfi wasa ana ode ne ko ho oba bia oba ji sika free me ho se ode sika ne ko se won fa nko wo buwa de akwasi wo buwa wo hwe akola no wada fo wura akora ka che se me enu ade a wo ye ne nye na hwe akola no so oba kire ma di school mu a akola ne ya mo se praise wo papa ni wase ho papa mo na mo nya na mo fa mi ni ba bia akra ma Korankye ma kabia se o fa papa de din so o se na nka majini ana me so fa na wo ko hwe ana me ka che se na kwasi ade no ayi wa ne prince Wa ntie ba ko kasa ade wa ne prince poku no se me fa me ni so me fa so da obi a won hwe ba de e de na me de ne ko so me de akwa so ma na se wa kire ma de obi se wasem ya na baby o kasa wo bua ayi baby wo de ne ko na ba ne so wanje wo bua me ne ma mu nyina ne ba ye na da no ma mu nyina na ba ye ntudi ai ono ma nu wo kasa wo bua wo di akwa ne ko ni ni je ni aje my number nka me flower mo se mi bi a kire ma de mi ko ma se fi a wadi nyin se ne ko ma boy bi wa kire ma de se ne na sai boy na angelo ana odo wa de ne to ko de ma me no so me ba de se nyame ana mi papa mo jiye oni bibi wo papa no mo ye chobe adwuma na no mo ye no ana mo ye se ne nya hwe ne se ne ye chobe adwuma de ana se ne ya tefufu amana tonko ne na bram ye nya adwuma ana mo jiye na mi tuni ne de na ni se ne manje ne no dia na wa ni bi ana de ntidi e di nyina na ye dia na program le se ye bia na de ni bi se on se wo di bi ana se wa ni bi eye answer keke asa wo ye arrogant kakra because me be say wasema no wa hima no ne ekọ udi bi ana wa ni bi eti se udi bi dia de ye de hwe ewu se akra eye me ba na se nya me ba eye DNA eti bra na be DNA no akra ne ye wo ba na wato aso ahwe no se enye wo ba so so a ne wagya no ama ne kwa asomdwe mu simple Misi mi nya adwuma ese mi nya adwuma kwa ba na fa so ama DNA no enti se wo nya adwuma na se wotimi nya DNA dia Ghana mna kire se obeto aso ahwa akra ne te se wobetimi nya DNA e de approve ayi ho afiri mu me da me akra de me waka se me se ne ba enti no de me so mi dini follow Matinti se odi aba beto wabusuafo anim wan kwankodi bia nka papa woni tumi bia se obedi atomu wona wo kase no ye choba e na ho ahwan wakwakwati awe eti ehu exams no ehu susanso e na abai it is either say wo baba be DNA na nimanimu ya anaso beto aso ahwa akra no wunya sika e de ye DNA wi a de bebe ebe firi mo abia no na ya to aso de afiri ho time na wo kwa akofa ne de se bi wo so yesiremni o
wonyi biwie na wo se obusuafo mpesirefo meboa mo se afra ne fa ne to so mame wo hia ono ka chen so ya santini ana wono ankasa ya we se me esremni nti aba ne sen na nyinsa ne ba wiye ne papa na ankasa oje nyinsa ne kura no ono sa ne papa ne maame ne ya santini na papa ne so esremni ti papa ne de wa mpome eti dia ne sa tribalism beble na nse da bia na we fi ha na we fi ha e basa emwa Ghana da me ka me se broni firi ni man mu e ba be fa Ghana ni ba se wo ware na e de wanya broni kokko se broni no ofiri yen se wo ye den number saying hello Mr. Manu eti dia na me ka no Ghana ha emra wa ha pa wuntimi nka se wo ba ne di nyinsan akwa obi enti wasan de abra enti won hwa akra no 15 years nie ba dia wo hwa akra no kokodru ye no wo beto aso na felita wo ye ready so be DNA no a wo ba ni ye DNA no de be firi mu ababia no ni ato aso e de afiri ho why ene wuti be ma na odi nyinsa ne ko ba e ma odi ko ma no mo hwehwe no okay me de me de koma na me ba wona wo kasa sie se odi akoma ba ma bi wono so eka se won fa ma wo bi enti wo mom na wo be prove with evidence na di ba ma kro na ba na aye mu nyina DNA no se ja wona anim ba ma no se fe ne na asai wono so se onim na asai bi a wo fa nyinsen koma enti wo na wo ka he who alleges must prove it is a wo kire mu se odi ama na asai dia ene be me na wadama na ode na asa ya ba ne aye DNA no wa ya na pe ne number ma ye on kan kure me de mi ni wo bla mi ni wa bla mi na o mere me ba una wo kan kure no what you say who su ni na say me se mi fa yin sen kwama na asai na wudi na asai bi na asai ne kwa wo kan kwa mi wi afi na asai kwa wo kan asai Mary so de osi kasa de unim na asa na kan okwo na asa de ni ya tun aduane ti na nipa ne do so to ka cha me say na asa me ni sa akoma me ma no ne papa ba ya esi fom no ya ko hu na asa bia na unim na asa ya mi no o ti a kire ma de ba he si a mi hu no wo bi o na chepra be bi na asa na chepnada be wona na asa bia so chepnada Mary kan okwo woni na asa ntwempenada na Korankye ni na asa ntwem Mary ye kan no me da wi na asa ekro na wo kan no won proof na asa ekro me na asa ekro ni mu ya botre Mary enti Mary de se na asa ekro na mi sa me na make sa o me say woni na asa bi antwempenada na asa mi na twempenada wo free ha kra da che kra enti me sa na asa na so wo a kire ma de mi nim sa na asa ekro won kan kra no ti wono wani no ya galamse enti sa na asa ekro no na wa kire me na asa ekro na me twempra no ya galamse de no ya galamse no otin no oti a kire ba si a wa fi ekro mi Mary we ya my sister who dani maguase o aja ma bi gina so ma me we ya my sister who dani maguase usi woni na asa fe ba ne sai na asa ya woni na twempna pen wa ya galamse Korankye wa so wa kire ma de wa so wa kire so wona no otin time I only 15 years ago na center achiramade o kwa me de mi kai kura mi esi we be fi ba na manu de ende o kai na say de we be fi un kai no se wo se me de koma na asa ni suma fa yin se bia koma na asa time ani manu wo ho na say ni ho da bi kase gua de pa cho da bi time be na say tonight time be na manu so tonight na say de ofiri wo kura asa na me hu manu woni manu mu hia dodo sen na nyinsan na ba hia bebre woni me hia bebre jade o keka no woni me hia bebre ni wa hia bebre manu na mu hia sen manu mu hia sen kana kure me ba manu mu hia sen ta o si bebre enti me hia trupe we are sure so tupe na de me ncha tru mu hia wen ono o adwuma o atramade oni ma bi na na adwuma abo choba tibezo so na mi dimiti ndime po bia na eja ma ba ko fa ba ko bi na o fa no wen na mde no ba fie wa u fie ho o bua na ni mate na chu taxi na chu papa taxi no
Kana kure. Na chu papa taxi no. Ye opo wanimra. Ni enya ya saka ni abe ya ni aba be to fry ni ekofie. No ka che me say. Oh, now the mate. Now the man mate. Na na mo goto den. E goto fry. That there. Emu. Na wo ma nu wa fa tasty bebre afi be ka che me say mienu pe. Hwan mienu me ba manu tasty wa fa bebre afi wo exam results aba o si mienu pe. Maame Frimpomaa. Aja manu. We juma na wo ye na ni jinwo. We na wu nunu about na say no. Oh say I say o the bebre no ya ba be kanta. Na manu apart from na say no say te be ma foforo bi that time no. So no one obi hyehyɛ hɔ no mo dia na menim but na say ni titru. Na say ni titru. Na wo ka kire no. Edi bebre ni o ade na me boss adi na abɛhyia ne nkomo no. Na me ba cho manu ka kire Mary say what say yes we di nyisa na koma na say nti akwa na nya ode a. Maame Frimpomaa de tie ni nyisa no de ba ye no no kwasem ni. Hobre no na me mu asi. But you see I do me mo pija pa. Hobre na me kan bia na nim. No kura pa na America. Na so papa mo je share ko. Yes, hobre na me kan bia na nim. No kwasem de ka wo nya. Na me kan bia na nim. Everything na ma de no kokko yes ana. Matinti say man hu hwe na se hwehwe waso a bra na yenye DNA ni nyame ya duma next week bra na ye hwe nye DNA no say eya oba na wato so hwe oba somdwe mu enye oba nso so a na eja wakwa hwe akra ne papa why wo pesta o ni na wo pesta se sika de ehia sika hia so wate se ngofo me ma ngofo sika o honom da bi senka obepe donation nya no nti no oba ye wode mo mema na mo ne na wo a mo nhwe mo ma no ene ba ye sa mo mehwe mo ma enu nti no oba nya sika no obesere yes la ka me fo obi a mo ba ma Korankye de nti ama na ba ititiro ni nyina se ni papa ne me nkasa mi papa se ma wo rough mema na obi a me hwe mi nti papa ne me ya aka etinam si ba na bia me ne wa obi abla na beje oba na mema ne de sen bubo mu din na ka mo ma ne din tonkra mo so mo meje mo ma mane mo na asen no sudin da mi na se don fa nyin san ne ma ne ti wo bra ne ne no why on fa nyin san ma no na won ka so ne be na se bi so atwem pana no ade nti na ne mo ne nkasa ne na se kro ne ma enti se wo ba ne ye wo de na se wo hu san wa ne ato so ko na asen so ho ne akoye ono so ne de Edisame me bana se ye ne se bubo na from the one na me ne tena share na ma akola ni nyine na what and can to say me ba cho hwe ni kodu enfie sen me share no me na 5 years oboa won kan ko na kra no fie say na me nyim ya me ba ni menya say me nyim ti a kire ma de ko mi ma me ba me ko hospital say me ko hospital mienu me ko na otu mienu na me de wo ye me de wo ye me wo ye 2 years and am dia kura ne ko ma me 2 years ro ba so che say 2 years am dia kura ko ma me akura ne san ba ha ni say no anya 9 years 9 years na chi wo share no akura ne ba so oba diska wo se nya me ba no oba ne ayi de wa wo mo foforo no na we akwase de anya oba no wa da fie ana nsi ma ne nsi wo bi yo Mr. Manu Auntie wan kasa akwa no gira wona hwe na wone nsunsuni wo mu ana won sa o anya me ka na kura ene nipa so yesi nipa wa ni ene semre anga sa me ba na wo me na wo akura na ho le tanya nkopɔ so no kura mu se eduru ba dia yemfa honam anya ogidie but hu sa akura na no ba bi ho no meseme na dawo o se na say madam wa samu wa boye wa samu wa wo se de na say si gina ho na wo sha akura na otumu se we de ye pai na chi na yi no madam je na wa ye wi no ai menye die na bia nyame ya duma Manu next week no bra na yenye die no emfi wonam se de be ya obi abenya adwurumu fan e de anante why je na ni de buru sai me se bra de hia no se obeba why na me ba ne se ba ko ba se ni ho so e na me se de hia no se obeba e bi kwa mi hu wani ma na favor na to so na ma ya achewe no so e yeah nyame ya duma next week bra na mero so fa akra ne mra na yenye DNA no ne yenhye akra no ne papa nkasa na monto aso nhwe mo ba why that's it all right nti ye be hwe wanim bye bye
nti Mary afa we baby daddy number 1 yanko number 2 so number 2 ne friend saying Odi Musa mo frɛ Musa mame na number 3 so de saying number 3 de menen neti sisi yan ona ane nete kasa gu ade ni mo mame na say x kasa gu ade ni mo kasa kese they say Musa ene ye frɛ no odi Musa den eno ana minim Musa nko na anim adan saa no be different saa ni krom din de ne body ntimi mo bo o de ka fun papa bi obi koto do hu wo se ka fun o de ka de o betimi aka odi Musa den me ko ho de no mo frɛ na ndwetreme eden ndwetreme Musa ndwetreme ka sa ka di ni bo se ndwetreme sa eda sa na de edi na nkasa enje because the okay enje asa ni sister ya obo na ndwetreme oba isi enje another what di ni bi pen konkoma foodi because say ono ne ka ndwetreme eti this is the friend saying Musa ndwetreme but o mo frɛ Musa ndwetreme emame na ono so mehwɛ ne ma Musa ma no pani na nya saying okwa 7 years kasa kasi go ade no 6 years okwa 7 na de otosu mienu no so was saying okwa 6 years okay but o mo frɛ Musa ndwetreme na Dennis don't fair my home message no mo frɛ ndwetreme mama ni di na ya mede ndwetreme Dennis don't fair mama ga MFA ejinam buadi Vesta kwaku ye bo Hamdi Ibrahim George Asamoah ejinam kwabi ochire da akuke odi se bibia aboko megida Ibrahim ena fe mama ga MFA mabodi no Dennis don't fair mabo mame efia sewa munyina mujinam Porsche boache ewo live ne so George Asamoah ujinam Beck Jason and so our live and so bacho life change around my me bon jetre me my na easy in jetre me my mon kwaso an friend sa mo ma ne miss course ni bebre ya say in jetre me on fa o ono so tin o wa table on e wa table bu no da be de twato out in nkan me pacho na Mary I say vem na te ko ana wa fe na say there be me fi obia na say dia na achim what be na chim kwan me pressure na dos o pressure be rise adwe no be tenke unim za anyom neto where you see sexy body see fear my yes it so na be kosa o pressure be rise next time when you feel saying 33 o so feel say mental real 33 years enkola num emema miensa aden dientia sa me fa omo mo wa me ne o majan na ufa be ma na omwa wa eya awo Mary ufa be ma na omwa wa enya awo ese utimi bo ho ba say 33 ubeto aso awo o me ba cho me twa kola de one ne te wa ye ho ade ba cho de aden ti no onye ho ade me ba cho me to kasa me ba cho minimu de one na tena fie sen ye ko 4 years ade die ne ba mu na say o kasa no enya no na nya me fe asa wo yam hyehyew ba cho me yam hyehyew oboa because die ne ba mu no kasa na yira enhilai me tepe enhilai na mara ma de am na du sabli because ka so won hwe no na amfa me ho me die ne ba mu no kasa na yira enhilai oboa enhilai o ovem me wo vem pa e ma wo frɛ ye jeme so e ma frɛ ye wo ye sure vem e ma wo ya e wo vem na yira mero boa usuro na me suro next week esa akra no gina sen penny no class 5 15 years no class 5 so me ma me ho ni school sem ko ye basa na ma me de ne ba ya so school na nko ye e no akasa no won pe school no parental neglect edru baby eno so etimi cause sa ne ma no ba mama ni nko ne ho na onko school no oda ache no ate say de wan kasa watiti umore ma hwe ne 15 years ni no minim say nya me be boa am watimi ato aso ahwe no nti school ne de munyimani e wo ho moma ni nko school no why timbacho ndwetre me still wonya ma line so mo frɛ ndwetre me yeso won fa o na mo won recording ho
Mo fa ndwetreme so mo fo so an friend ndwetreme ne ane ne nkasa Mary say omuti o sister number mama fa sister number ma producer I see mo maji ni sister number na mo frɛ ndwetreme sister madam ndwetreme na ye ne nkasa timala ka busuya wo pe fabric dia mame ene Mary wa ma Mary aho enye se Mary aho say wo ye se de wo su nkitinkiti bi no enye no ho areho nemum wagu emma animu ase adenti na me kasa ahun say ahyase no wo ya ade wa wutimi se na utonsu o se na usini mo se na aye deni o wutimi han wo dan ya chese nka abrabo no wo hya ase a ne no afi wa kwa kofa be ma ba beto ho so wono no te wo da mu na wone wo da ono a oma wiska wono nso so a onhwe nyinsan baaye nso so a wanhwe akwapim se wo we wie ma ye operation yanka no kra no nka wo ho de ambetimi de aye wadwuma no ya operation oba ase na me ho sa aye efe na wo sai ebetete meko na second one buy sha ema mame nka bibi wo ha say na wo we se oba ne be me da no eno na wo ho just a be say abroswa be 30 minutes wo de romance ne ho ahwan nyina mfrafra mu enye be say 20 to 30 minutes asa ba chire asem no doso nyinsen a wo ba wo be nyinsen ansa na wakwa wo se wo be wo amasa mre no wanya wa ho oden asa akra gira so bi no ya asem foforo ansa na akoda no watete na bepem empempenso bia so huno eno no 5 minutes or 30 minutes no wa wie o wani gi awie be ma no so apro no ho wokọ eni ti ama mesre ebe ni se ya moma nkoda ne ye mobo dodo emofra ye wo mo no wo mo ye mobo ankasa esansa wo mo papa ena wo mo ahwefo no ya na eden esansa na mema ni do rough hwa wo frɛ your friend is a man who say wan ena wo do rough wo ba besia enkasa bi wo betimi agyina wo nan so ankasa ha wo dan abɔ wo bra na bema ba be hwehwɛ okra na wo hu se bi a wo nso so wo ye bibi no na mema aba no wo mo mpa ayi so wo nya adwuma na finance say wa 33 years wa 5 afeni yem friend number 1 ma yem friend number 2 ma hwe ho so ye na obi mfa nya asua de say won hwe no ho so ye ma ne titru ye sram ada eba ni say ye mobo ema wo na abaye mobo mame mfa ma no nsina Maame da say abusia me pacho ye koye next case no so Dilo Fashion was say wo pe eniema efi Dubai, China, UK any US, Turkey ne nyina ebi ewo honom. Dilo Fashion ewo home NFA office wardrobes ahodo, dressing mirrors ene office chairs, tables, stationery, curtain bars, wall clock de keka kan nyina no. Dilo Fashion wono ene beboa ma wonsa aka nyina ebie na wo wi a eba ne se wo wi de ye se wi de ye nsere mfantu kwanti cosmetics ahodo ne nyina no. Ebi ewo Dilo Fashion dunkwa ofen I am free wasel kropon japa twifo praso chicheware wokwa ho no ma wonsa ebeka ne niam papa ne bia ye papa nanso ebo no eda from Freddy Love ewo 0208773588 Kangen Energy drinking water alkaline water we sukrogen wo pe ensu a ede emu papa ensu a ahoden ewom ye ma rede fe ema oda enahwa Kangen Energy drinking water sa ensuo we na calcium, magnesium, potassium ene iron wom wa wunim se enuane nro we no ewo bibi mu eboa kwanuasa bebre so wo pesa wo ye fresh de bia Kangen eno na eboa wo ba bi eton ensuo bia no wo sa be ka bi ana brema UGC Tafu New Road Abawa Ruth Junction na so fre Kangen ewo 0241449191 Faith Homeopathic Clinic enron ketwa so for mama 3 was uramu ewo Faith Homeopathic Clinic wanum edi homeopathy kwan na ebesaw yade eti edi afidie ni hweutie na yu yade ni nyina edi egu afidie no so na fe eho aduro no yatwe wan kasa wo moja edi atwa waduro edi amount mu yentafo kra na mko Faith obia beji na aduro enko mpewe na apeden Faith si usisi na ye wo ya wachika se okon rheumatism de sasabros aberwe bi waseme arthritis na babrofo ba ko a empanifo timi kaniye eno no enya
nsɛm ketewa sciatica wani na hawo awo ho nsɛm bɛma wodwunso twa anasa wotwa wo bɛma na ye bolobolo entimi nyina so wo ba awo ho nsɛm a ɛyɛ faith ɛna ɛbo atu yade ne nyina se na watimi ade ho ahenema kokɔbɛn 18 mu ɛhɔ ɛna faith homeopathic clinic wɔwɔ wokɔ emiamia wodo bi te sɛ bogoso kofodua akra enkrabata ne bi ɛwɔ hɔ no mfrɛ no 0244 583 859 Nubian Security Systems also wo bambo eye na hotoso eti bra na beje ahobambo ho niema ewo Nubian Security Systems wo pe CCTV cameras ene ni cables accessories de ka ho nyina no eye Nubians na wo pe Centurion Gate Motors ahodoɔ electric fencing nyina no wɔn edi ho adwuma Kumasi ha ɔwɔ City Star Building ni mu ɛwɔ Amakom Stadium hɔ no mu anase Accra Kasuo Kwantempɔn ne so Wager Junction for 0240 603 141 Lawson Herbal Center enromiensa Dr. Sebra na wɔn obi na ɛmo akɔnuasa bebree so delay man capsules no wɔn adwuma ɛyɛ boa mɛma ɛwɔ mpam na law chemist no so atu na musan yadeɛ na herbal mixture no eno so aboa ama general well-being yade bia etete we fruit tiri so ede kwapem wonamora no Lawson herbal mixture eno ena eboa wo 0248 619999 AFR free scent roll-ons me pa chokwa na kwaje odie na fa twu motom e block sweat esan so e block scent ba bia ye ton perfume ene roll-ons bia no wonsa ebeka bi 0544 726 882 me ba cho blueprint DNA organization wase yemfanto wanim se ba ne DNA dia Ghana ha wono ena mpanifo ya gye atom nti se wodi tu kwan anase chinye bi ena aba no eye blueprint Ghana 16 regions ni nyina enkrabata ne bi ewo honom 0547 113 957 0547 113 957 company bi e dia beja ye se ope adwumayefo eye perfume shop ye pe shop attendants e wadum ha ya it is o kumase o ya baba wa o ya brantie winim customer service wani mote ubuade wonya kronfo enkowi obi asika enko pass mo mereme perfume shop no e kumase adum wo pe adwuma betimi apeke numbers no akatua no so de eye kama 0548 557 280 bebese onya number ni ye na nkwankwa MFK safa number ni maye mesrew fa o phone na bo number no fa pen na twiro fa bidie na twiro fa chalk na twiro number no 0548 557 280 and 0551 423 190 0551 423 190 Obapa mpacho apombo de nyame adumo ye fro sen e ba cho frem afia ma woni pa miensa ho na edi kan akasa me ana me di akasa all right bo me nkoma no pay de e bokoma me Frimpomaa em se na kakra ni ne hu se me nua ketuwe ne ho adane nti ye bo no na che se abrantie bi wo ye ho a omo ye nhwehwe e frɛ ne Felix nyame adum ye ko ho ogitum nti no abusuafo kokotwa hia ene ne koka ho asem no de wamfa na abusuafo ama nti no ma ye kire mu se akire onfa na abusuafo emra nti wogitum no nso no maniska ma ne de ko hospital ode ne chop money bre no be 1 month time ye ko bisa na se a ye se wo ko Dubai ya hwehwe na ye frɛ na onfa ya frɛ ne saa onfa ne phone nti na ye de aba Abantu o say friend say Felix mu se unua na nyem no na wanya bosome sen ye hu so onyem na me maame ekọ no a o man iska kotwa aska no wanya 3 months 2 weeks okay 3 months 2 weeks Felix na nkasa na man iska kotwa aska no ono na man iska je se nyin sen nya sen ise okọ next month no wanya 8 months yes mukwo hu Felix kra atwom be 5 months kra the apart from say odisika ma mo se mo fan kotwa scan no wasan ya maniska biem wiki bi obroniska wiki bi ano de ba today twato amote ne nkan da ben 27th August no na yenya ne ntiye se watu kwan okay ba se nkanye akwantuo na amote se watu ne de a munya de kwato nanim ne de na che se waje se ye ne de a
Oba pet saying. Pacha. If you're saying Deborah Ajama. Deborah man neso mame. What's that saying? Deborah Ajama. Deborah Ajima. When you saying 27. 27. You look very young. Uko school do saying? Mary school. When you school? Uko do saying? No more Form 2. JHS and SHS. JSS. Form 2. And now J school. Pacha. Uko school na timidi saying. Now yeah exams are also saying. Debbie. I said no ma disuan wo form na mi jai. Mintirio. Me se na ma disuan wo form na. Na ujai. Na ya say ya bobo exams ne kura on to so bi. Pacha. Deborah, wo share Felix wo hemfa? Try sign. Ahensan. Pacha. E fa hemfa. Ahwehwe. Ya no ama ne so mente wo kasa no. Pacha minim ne wa sign. Okay. Ahensan side ben. Methodist ase. Methodist ase ho. Wo share ode na okan ya wo ne kodai. De na okata utrim. Debbie, e de na okan wo se wo pe ana wa na do ho hyehye no. Me wo me ba panyin no na me ne date. Ah, wo di kan ya wo. Wo ma sen. Mienu. Anti de sha wo yemi kan wo mienu ana se mienu wo ho dada. Mienu wo. Miensa. De kan wa mies. Nti wo ba pani no. Owu ni wie na ne Felix hyehye ho. Wone ne da dodo se yansa na wonyem. Anu mu me ne na anda bi. Wone ne da sen dodo sen. Ayi we me ne ko dai. Wone ne da ba akope. Pacha. E na nyinsan ne bai. Na bai wan kasa so de to n'anim na se wotena ase ate so ma na wonim sa wonyem. Me ko adwuma mu ana oniwo. Okay. Na de no wan kan kire o maame mo. Ade no wanka na usura na wo mani mienu nyina so mpapa ba akwa na obi anso papa nko Obi ana papa. Debbie mente hweo Obi ana ne papa nti mienu no so mpapa wen omo wa yensan wa mienu ni nyina mpapa wa hensan mama oni mo mpapa no mienu no mama mpacho kasagu ade no mama wonim emienu mpanimfo ni mienu no omo so anye wo de kwato omanim de na omo kan na mo amfa mra kwan so ma involve police because emema dawson ma today na ebeba Deborah adwemu ama sa mema no momu din na obebo what you say ti no san ka mo involve police kan aso wieka pani no was saying never pani no ba pa was saying wono ase ne ba no was 6 years and I do toss me no so was saying ono 3 years ono so 3 and I say we so share we yam na de na we yes ah emema no so pa untimi nka da bia na Deborah omo so pa untimi nka da bi yima no ne ento aso omo so pa untimi nka da bi Debbie shwamanim na yima no oya de asem no omo ka to tim anu omo koda e de no omo ka to tim oso be ware wa na kagu ade no mama me sano kai oso be ware o ehefa no no die ni fie ana hotel mo kwada wa hefa hotel be ye friend say perpetual ye friend hotel ni say perpetual kasa gu ade bi wa no na kasa perpetual hotel ye friend say perpetual emema ni nyina ho anu omo de uko pacho de omo de uko fie ba Felix nkwa na de uko perpetual odo uko odo do sen baako asemo mbacho ayisi wa mo fra atwuma me wai mo fra atwuma ye na mo fra Felix no yesi yenya ne number nti mo mpe ne papa na mebacho mo frɛ Felix papa mame na obapa otu kwan ni nyina no onfrɛ mo da mebacho Debbie onfrɛ da bia na ode akire nso agya ne papa mo akɔ papa ne nkyɛn yakɔ papa no wanfa na ama nti yenya na investigation na soro wono mo a eye kwen
ha adwe wa fidie mu sei mokwa ade na esi enti ya na investigation e wa abo ntem ba bia papa ne hye no se ya so wonsa amfa wa nkọ ho a uhunu kwan edin ti me ja me bibia na echini de ene ye de hwehwe papa no okay no yes ne ba no onta mafie na nso wate se watu kwan wode nkra ama obi abeka ana se wono ankasa na oye Felix papa no wotu kwan kwa wankra no osi echire na oka ne se dan na woti mu no obema na danfo bi di key abre no na je se oya wo ese ne ba no watu kwan ena oje me number no ye se nyame ya adom a obefre ne ba no nti die wo bia na obeka kire 2 months ni ye fre papa na onfa me bisa no mpo se wate ne ba ne nka ana so wonte ne nka ma ye bia asem ne mu oya because wo ma hu se akra no na dwen e wo fom wo ma hu se ontimi enwen ma ne ho nti wo kan ya no obedi wachi e no mo take advantage na da ya na me kan abante no wo yira na Felix no ebusuafo bi sa ne de o so ni oba nete but onye oba ho na wonu oba nete ada na wo concentrate on oba na wo ne nete no mo na na mo hia nkra ya wonim so ono de me se ne pa sabio adwene ne wo fom eti me se ne pa obedi machi na makwa akodi black beauty akra ne wo fefefe eti ta mo gya na ma ne de sabio na adwene de wo fom a wo fa na de nante wo no maka mo gya na wo ne nam ho de di kan wo manye de otoso mienu wo ose yanye wo Felix ne nso so ya hu se ya wo de ya de beto woni ma wo gye ye no wo tu kwan asemankra na waja no wokọ edi na to na busua so sabia busua na ehwe no senko no nko na nam a enkan ha adwen wasa akwa school bag edi abo na furu so ade na ya na mema mutimo oden sa ade na bi mutimo oden sa eto da na emu oya o sa wo abadaya ube wo se emu oja papa mo ri papa ne mame na ne audio bi e wo ho no mo no mo fa mame mo de kwoto nanu na papa na nkasa wo ho ba twan ena papa na nim na Felix ne gitum se one na nya ba twa de bi Felix ne de workers na e wo adwumanimfo no eti e ba dance a ye wo mpanimfo e be dia dance se Felix agi atum se akra ne dia mate ye be ko papa ne nchen wo ba na agi atum na se wo ko wakra wo wankra wo ese mutimi hwa akra no ma ne wo I say niama ko de ba ukra yen totoy very bad me enu gu yeso I say mo audio no na yentie de Felix papa oka me no me ba ana I sign on the way eduma na adi ba no me ni mo sound of papa e bi ba o so bo o ba na manje so far as me wa mo manje no me ni so asenyin sei enti won a obidi na ni wo mo ko e no because I'm saying, Sanko follow by only the Bussian for the Biba, Omuko Sanko follow. Take it here. Because me no one can get to minimum she, to meet me even if I'm so my battle is semi banner, never be back. No, but man, yes, said that, Bibinia, I know how to do. But so far as one more man yet. Don't know what I'm for being here to call never be on the idea. Sanko for 96.3. Woman, you were much. Timata, I saw it in our town. Jo, si mpacho wadaruba first wabona why ometu and what my friend abona mane. Me abana so many. Ono ka je me. I don't know anything about the show. E ti a on ba ya plan be movie. Mi ni mu machi. Aza wa ka kwa mi mu. Aga ndipa. Aga de ka obo manele ka bibi ni ro sa na. Me papa mi so no. Ka be ti ba je kwa be na me ti na yewi. Lawson FM. Wadaruba so bano one no bana wo mfere mo mane se de yabetu ani muni o Lawson TV Lawson. O ya ta no, anya frɛ mi da. O ko mfere o da. O frɛ mi da. Ma frɛ ka me nya contact. Me hu se ma ya me nya no. Me o nya frɛ mi. Na me hu ni contact abi action now. O frɛ mi a na me bi san se na asi. Se na asi ne da betu mani. E no kre, ana se na ka wo twa ka bi a kyerɛ me. They haven't called me. Because of that, it's what we know, and I met me at I am Biafra. That's all I got at you. It's one more between and buy one better classing, can be Biaba, or Boko Sango for no. So only the bill of Hanum and never for. Sango for a one and why. I don't think woman will be someone. Martin Medasi. The better Lawson TV radio so say, in Yarantia. Alright, yeah, ne Felix papa and atwetwe nkomo ba pa. Na de na munya family planning ne ma no. Owo ba ko wanya papa mienu still na matena se ama miensa ba de na manya ne family planning.
ya adwen say ye beye but all the same near son ne kasa say obi kan bibi sa akire na omra na omeka nkire me no de awon kan fi twea ye ni ba ye ho so no be manya de tuni tim se me ware nko ade a Maame Frimpomaa boy no e me wan ho wonim situation a onem wonim ye no nyina na wo ho wonim oh na okata wani di sa aboni we ya eno na ha me no because wa wonim the situation be me di kan wanye some be ma ni nyina so ye be di akire na mokɔ ne ho sɛ monya agye atom sɛ mo ne nadade a momra mɛyɛ DNA sɛ moyɛ DNA na nya mo de na moyɛ DNA wie na yɛ mo de a ɛho na we kwa de nke yɛ ntena ha nka yɛbɛgya mo ma Ghana mra because so hwɛ na wɔyɛ vulnerable onye nipa otimi dwen ma ne ho na atimi kɔto ne mrade ne kɔkɔda na DNA prove sɛ akora ne yɛ oba de a ho de one aban ne bɛko ahye nti oba pa yɛbɛhwɛ na yɛ die kyire na Dabi ɔmo no da ɔmo ma Oscar ba kuni do kasa gu ade ni mo Felix ni do ma me 100 cedis de okɔ Dubai no de se one ne nyem no o ma 100 cedis ɛna panine ne de ɔtɔ so mienu ne papa no nso e onde no dis kabana ni de bia no de ba ɔno so no o ma ho sen ebi wa 100 cedis no de aba nti oba pa owu we wi a family planning no monhwe na momfa moa no wate because onam we say onwo ya so onam honom obo ne bra ti ebehwe ne yedi akire na mienu ni nyina so yebehwe na ye no omo nso akasa why ma menkɔ na menkɔdi nkunim